Johannesam ke angni na ang vaisha makagaksino ng tutagon kamhia ka hushuka gaksia nusong nung vaila atanagyan sa kaninguk lagisi nang misu ke tumat bongno kanimni guya ka gaksi ng tutak matsigwi vanapi nimni sigwi igase migmigwi mimni tu sino migmiyung omne migmiyon atanga anglot se omkhaya ng tutaka omagaksi bakamu hinong kapika bakamu hia atakpa Yesu Christ nung kapika ng tuta yumni na abakong na akumyen na la dimye na su namikana omso Natanagui amshagui bakamuhiunga migaya tumkonon tutakung hing use mune aknuya kayi kasi tukboy nungvayo tumkot thai kaninguk loguya kukene ang dunge nung siya tumkon gune matlamat mimhi tuko chia kanik thogwisi Yumni na chisu boy paya tum khanamaya hin oma kaksi sunang tum khansu ang dunyenong naming yagamaya yumni na kon hin om naga kaksi igasichino khangatak paya akum loya mong kangum sia mthem tha chigui a dasu shinakom de khanung dang lopi sigui Junamoi Kangsu Kemta Siagene Boy Crit Nung Tuk Puine Ranak Sia Kaksi Kamibi Lo Mansu Gum Di Mhuya Te Taksu Akbea Namiga Vaya Namimot No Namimot Mdeno Boy Critam Mtim Tangung Gopung Ne Plan Dasi Pung No Kambu hi gaya siwi boy kritam tim tangung pungsino ba kambu hila atakpa aning ni gasi na imalone shinam tim tang na golo buisia u phi gona do shan bai go gai mong phi kanang thu bui bai igase chiung shinamaya khang do shan lo nung Ania abilo sheguyong ngson tuan dengsi. Ninguk lo gui chua da ompang sipi. Popen la min dui don kakagutuk si. Kami ye gai na akumbe na vaya. Nang mi ya lone hung shum neta ngtung ta vaya ka ngai usi. Khu ya siya nanaya tagwino. Gai gong ne na ombaya thu nim ko sigui